bekulele solo ithelekile imbali yemaswati ekhathele enkundleni kulungela ukuthi umsebenzi usale uqala sibheke wona emakhoselive ukuthi angene enkundleni bese sekuba khona kuqala kwawo lo msebenzi lamohla kepha-ke wena losofikile wemukelekile siyakholwa ukuthi udawuthokoza usabukela yona imbali isagidza igiya ekhathe enkundleni nyalo ingena ngethi ingoma bheka uhlehla imbali yacelwa-ke ngokuthi isahlehla ivule tinyawo ihlehle ihambe iyohlamela kungade kwephuthe kungena emalayini ekuhlamela ayivule tinyawo igidze imbali ihambe yelule tinyawo kutokhonakala ukuthi libutho lonke libe selingenile enkundleni kutokuqala umsebenzi siyabonga.
Hello? 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 Hey, baby. Hello, can you hear me? Hello? 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 Oh, okay. All right. Yeah, it's because I'm with many people here. So, can you hear me? Imbali iyacelwa ukuthi ivale tikhala. Mbali msuhamba, hlehlani nivale tikhala. Mbali valani tikhala, toqala umsebenzi.